na yes ye na nanom ma bebre akon ajo masase ato ne de omo de omo jimi mo ne wo na anim nyansa wo ba no wan anim sima bobo wo ye di poponi ni wo president e wusi akona so eno ko se okro mfo nkwa na do mo gu abem eno Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wafre me adwoa searching ebusuafo abranti kire se oye NDC ni na asem bi ehye no so pa asem bi ehye na komam ehye no bo nti yembisa ema no abranti kire se yembisa his excellency John Dramani Mahama se aho NDC youth na omugina mu campaign ma ono no ohuom sen ohuom say ndua anase ndrebi anase moba anase den because he does not think far, he doesn't think madness. Abranti kire se abra his excellency John Dramani Mahama ewo position na all pre Ghana konwa no ensem e de o can be pa na to mo aso me ba 24-hour economy youth no mo be adwuma na ade ache me be fa teachers me be fa nurses me be to mo aketuem his excellency John Dramani Mahama baya ende Ghana workers no 9% and or more adwuma yefo no wato mo aketuem 9% na ye fa say presidential staffers no and more parliament house just obi a just say didi ma na omo akọ 70%, 60 something the some akọ 70% yani na branti kire say his excellency John Dramani Mahama den yan fa no so nti ento enchen no unua ora Ibrahim abe just say sisi no to gold first the na ye fa say bauxite NPP for beje is bauxite ni say skin gold na we hu say sika wom and na kire say when your concession na wotu and I walk 1 year ni youth now promise you no ya mutu nothing 24-hour economy da bi nkukọ nketenkiti o da no was work kwate abeze ye hu hwe abranti kire his excellency John Dramani Mahama omo njimi yo na 2028 no ubebo umbo ombe ye odukada ya yentie nsem abranti de etudwa asa NDC wa menka asem kire mo ye nyimi o akafo ye nyimi o no wa be yusu ye ne ye wa be yusu ye de ye nkwase adwuma na wakote sa nkrofo abeguo me say wo ya kani na uton be fright de ma politics anu wajimi you ka say na nkwase apafo na wajima no concession e de ma wunua de ontu na munye sika na yes ye na nanom ma bebre akon ajo masase ato ne de omo de omo jimi mo ne wo na anim nyansa wo ba no wan anim sima bobo wo ye di poponi ni wo president e wusi akona so eno ko say okro mfo nkwa na do mo gu abem eno wieska na nkana de no unua ba ye we na say de unua ba ye unua ba be wan kan hu say wa ma no contract say on fa mi bi adwuma emfa ma no nkrofo e bre enya adwuma nye wa de ma ne batoto cars o ship ba ye na free obi no wagimi wo man ni mo me say 2028 be two aban parliamentary seat no ye ba gis more na every month say ya de a ye de da Ghana for say ya de bone na ye de to abaditi ananado ene ne MPP ne Dr. Bawumia nti no wo koka say ya de papa Ghana for be hu say ye tro na ye di wom etima mu nyintum ene ye frɛ daily graphic for nanso ene technology abu utie so we are fast ya obi a flash Womo ya so womo ko ya to form no na ye di nka screenshot to dada den ni na ada ho twen ye debt exchange program na ye de bo Akufo Addo tiri so ye de bo Bawumia tiri so fa ho tan de koto abeti Bawumia no enne dia omo ka kire ne se eya de papa na emfiri obi anu ama ese ye maame oba tan penny the vice president of Ghana Jena Nopuku Ajiman. And because of cathedral, you see, you sky discarding a DNT. Attorney General SSO on special prosecutor's office here, Juma Bomuno. One more con. Adentia. Special prosecutor say on no actual letter, interchange Attorney General Fanko for being Fred Bruchemra. Nana Junimuno Nipane di Bonnet. Attorney General say, yen to me, Kwafu will be massa keke wabra yen nin as swap up in solid case, into me yet. Adanen tokwa. Na hade. Womo priya say ni bibia be de die. Na Attorney General say be to say cathedral ni sika bia mfa bone. Na eye kwan paso ti Attorney General no kra they were making it specific. Ti Ghana fo muntie. Ni yesi niame bia nko yie. Attorney General na making it specific say
sika bia ye say ye eyusu ye wo cathedral no ho no e fa mra kwa mu ntu ontumi nyina cathedral no so enkofo bia amma yes saade a yenkopa de foforo ade ne ye den ye friend SML strategic management limited o said yeah strategic management limited ekuoi ba Ghana be di dwuma emayen e wo bra na GRA sebio yen sikasem na ana yeto ane yegie abafom se eyenyansa na Ghana fo ye pese ye dibu ye man na simple ye pese ye sesa SML na ye fra bibi den judging ana se appraising enti ye be hese okay ye de mo ba ye se mo mbema ye revenue enkosoro me pa to se adwuma no ma ya na ani debi se yenye ye de a SML ye ntumi ne mo nya adwuma me pa to ye de adwuma ma SML wo dealings mu no ye pese ye yi o mu free so because wo mo bo kro no wo mu wi a bibi wo mu ye sei ehun nyina so ana se ehun niama enie na Ghana fo ni na wo so oh ampa SML NDC fo en yo mo keke na mbom enam kro no ene bone a wo mu di wo ban ni nti ena NDC fo a edo Ghana etu wo manugu so a ye pamo SML sa na nke ye no onim de nti a ye say SML nye according to them no can oforia tanimu omo OSP charges or the abano OSP say ni new charges or the abano or say or GD second oforia tanimu omo na as finance minister no or no OSP kisi Jimmy no na dwene ye ne say e bia na e kwan bia SM no specifics so e bia kwan bia SML for fa so di dwuma no enye papa na e umunim ke nti the fact say you name the finance minister and which is not even true but the fact say you name finance minister nti no yenka say okay minim minim George Ewua yes George Ewua ye kronfo enti minim George Ewua no meso me ye kronfo sa na NDC fo OSP no or person yeah, that is what they want us to believe. Felix Apia ye kronfo oche Felix Apia political zone to also ye kronfo inti even though say me ni bibi that the fact say wo ben na me nim one na say wo be twa me nti no me bone na me ko wia me niama no ye mfa me fra wo a oche Felix Apia wo nyansa wo nkasa asem no na enso ye nya wei utie ye nya wei Emma, 1 year, yes, a scholar for a yaksuya near crap PhD. Etiti news so, etiti radio ni TV so. A defenders ankwasi same way and Yansen Nimwe. Now, NDC ye party be a home. And now, bonyon only wickedness away treatment in the party and no one yak or not done, no matter how they are. I are from a sicker for no. Who MPP needs to can say yes, can in MPP needs to can even occupy I billy them. As a phone kind of MPP no who now say yes, a way to can in and this needs to can in who because the shoe shine boy. Because I had a good chin and no so and fatano. Ya want to say okra and empire the pa into what the other pasture crowd and fat. And yes, so almost no Jimmy Ghana. OSP na there and the name no can say. Unim dia America Interpol for Interpol for say kisia jabio lonto you onfani ni twase ni sorry mo fan cheme mpanifo e twene fan cheme adenti na omo so sabi onyini ni eni yes onyini ni because what the asama to obi so wo so asama de ato nipa no so no ye ni document ni e kire say de ato no so wo so say what the red alert ato no so and Interpol for say ye Sami Jamfi ene Malik Basantali baby omo bi omo dia yale sabia no nyame emo omo no omo honto mo yale de unua yale anu abompa ya ma no ye bompa ya ma mba mo nkwasi asem no se mo honto mo nyame san twemaso na mo mfa nsua nyansa na mo mu mpanimfo na mo ndimu nkekansem bone entro propaganda emfa mpanimfo ho hwe me yati kromu a enna Sami Jamfi kachire ya nana se so miana no antena ne huichi ma ho ye de ni be koje Sami Jamfi na sata no wafafa ne yamani bia na
no one no ya no niema ni bia na mkwasi asem ni dimisem ko na nkura mo pep tumi mo keka Malik Basantale su ko gina o ka kire se Dr. Muhammad Bawumia report ani bia wo report Malik wu hui was a film ni breaking news o hwe wa be yesi na ho to wa wo di besua nyanse e na mo gye nkura nketenkete enya dross wuro na sika na munya mo de be ya e die biem na mo de be ye Malik wasiafo Ghana for me chobibia semo musa papai nana adodankwa ekufuado enye nwanwa say after 80 something years odaso namo a onkuta poma won yare onye hwe adwen papa wosa papa wetrim no enso Ghana for hu di na tem hwe na boso na Ghana journalist for nyame tuo betua moka no ensemo amoka fa papa we hu a enye nokre udeti. We've also decided to continue with the policy of 30% cut in the salaries of political office holders, including the president, the vice president, ministers, deputy ministers, MMDCs, and SOE appointees in 2023, just as we will continue with the 30% cut in discretionary expenditures of ministries, departments, and agencies. The OTCCA 2023 na nado danko ekufuado one of the COVID addresses na normal all cutting the pay of ono ankasa ne ho the vice president ni appointees MMDCs CEOs ni ade nyina all cut your pay so by 30%. At that same time nan all te ono ni pay so on faka prenka ho or te so by 30% no. Now or increase Ghana Jumayefo there by about 30%. That 2023, so 25%. Or increase workers' salary by 25%. Now or take on only there so by 30%. Fast forward, even 2024 before say Kotwabano, or more to Jumayefo ketuem by 30%. Na onono dia no odaso teso by 30%. Minimum da fu back no NDC. Na oji 5,000 a month. Ye ka wunyi ni DC for amani omuhunu wo sa aban no mu. Omo common fund so na atoshe aye ne to say no atena so ewo this assembly common fund no the year contract ma NDC for amani omuhunu. Na do eti ono ankasa ne Jumayefo ono ne Jumayefo ne vice president obi aketua so by 30% no na oto Ghana Jumayefo dim by 25%, 23% and 30%. And the day ne ehuni John Dramani Mama any NDC for to omankase omaketua mu 67%. Akotio tumu omudi tu omwankasa omudi mu no ono president ni na Jumayefo ni na appointees ye to omaketuam 67%. Na wo Ghana ni kwasea abojimini bunia yefo a wo hwe nyame anim koto abati a MPP no ye mo 9%. Okina wi ade wepini ho kwasea bo video no so no bi nya bi hwe na mo jimi kura dodo.